Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika bikomeje gushakisha inzira y'iterambere, hari igihugu kimwe kiri gufata ibyemezo bikomeye cyane kurusha ibindi byose. Ushobora kwibaza uti ese icyo gihugu ni iki? Ni Uganda? Ni Burundi se? Cyangwa ni Kongo? Oya, muri ibyo bihugu byose nkubwiye nta na kimwe kirimo. Icyo gihugu nta kindi ni igihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Rwanda cyanyuze mu bihe bikomeye, ariko uyu munsi cyafashe ibyemezo byo guhindura amateka yacyo burundu. Ariko se ni iki gituma iki gihugu gishora miliyari zirenga 2 z'amadolari ya Amerika ku kibuga cy'indege? Ese ni icyemezo cy'ubwenge cyangwa ni ukwiyahura cyangwa kwikurura ibyago? Uyu munsi turasesengura uyu mushinga munini w'ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera International Airport, umushinga ushobora guhindura ejo hazaza h'u Rwanda. Bugesera International Airport ni umwe mu mishinga ikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda kigeze cyakora. Mureke rero mukuru w'agatebe twijyanire muri iki kiganiro tubashe gusobanukirwa buri kamwe kuri uyu mushinga. Uyu mushinga tugiye kurebera mu bice bigiye bitandukanye. Muri iki gice cya mbere mureke tuwurebe nk'umushinga uhambaye. Uyu ni umwe mu mishinga minini cyane igihugu cy'u Rwanda kigeze gutangiza, ufite agaciro ka miliyari zirenga 2 z'amadolari ya Amerika mu kubaka ikibuga cy'indege. Iki si ikibuga cy'indege gusa kiri kubakwa, ahubwo ni inzira nini y'indege, inyubako yakira abagenzi benshi n'ibikorwa remezo byose bijyana n'ingendo z'indege. Intego si ukubaka gusa, ahubwo intego y'abubaka iki kibuga cya Bugesera International Airport ni uguhindura ubukungu bw'igihugu mu buryo burambye. Igice cya kabiri cy'umushinga wa Bugesera International Airport mureke tukirebere mu bufatanye bw'u Rwanda na Qatar Airways. Uyu ni umushinga utarakozwe n'u Rwanda gusa, yebwo nibyo, ahubwo u Rwanda rufite umufatanyabikorwa ukomeye cyane ari we Qatar Airways. Iyi ni sosiyete imwe mu zikomeye cyane kuri iyi si mu bijyanye n'ingendo z'indege. Ese uruhare rwa Qatar Airways muri uyu mushinga rungana rute? Qatar Airways yihariye 60% by'uyu mushinga, bivuze ko u Rwanda rwonyine rufiteho 40%. Ibi bivuze ko u Rwanda ruri gukorana n'ikigo gikomeye cyane kandi gifite ubunararibonye mu bijyanye n'ingendo z'indege. Ibi bishobora gutuma umushinga ugenda neza, ubona abashoramari benshi, ugera ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi harabibaza niba u Rwanda rutari gushyira umutungo warwo mu yandi maboko. Igisubizo ni oya, kubera ko muri iyi si ntawe ushobora gutera imbere adafatanyije n'abandi. Igice cya gatatu cy'uyu mushinga wa Bugesera International Airport mureke tuwurebe nk'inzozi zo kuba ihuriro ry'indege. Intego nyamukuru y'uyu mushinga ni uguhindura u Rwanda ihuriro rikomeye ry'ingendo y'indege muri aka karere. Bivuze ko abagenzi baturutse hirya no hino bazajya baza bakanyura mu Rwanda mbere yo kujya ahandi, nk'uko bikorwa mu mijyi nka Dubai, Doha ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Iyo gahunda izanye inyungu nyinshi: kuzamura ubukerarugendo, guteza imbere ubucuruzi no guhuza u Rwanda n'ibindi bihugu byoroshye. Ariko hari ikibazo gihari. Ikibazo gihari ni iki? Ese u Rwanda ruzashobora guhangana n'ibindi bihugu bifite airports zikomeye cyane? Igisubizo ni yego. Kubera iki? Kubera ko bashatse umufatanyabikorwa ubizobereyemo kandi akaba ari byo akora. Mu kubikora akaba yaranatsinze akagera hejuru, Qatar Airways. Ni ukuvuga ko iyi Qatar Airways izaza ikabana nabo, ikabereka ku buryo bikorwa, maze umushinga ukabasha kugera imbere. Kubera ko bihariho 60%, nabo bazaba bashakamo inyungu, bityo n'u Rwanda rubone kubona inyungu. Igice cya kane cy'umushinga wa Bugesera International Airport mureke tukirebere mu ikoranabuhanga ryo hejuru. Iyi airport izubakwa mu buryo bugezweho cyane, izaba irimo uburyo bw'ikoranabuhanga mu kugenzura abagenzi, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kwihutisha serivisi, igenzura rinoze ry'indege mu kirere, kandi ibi bizatuma abagenzi badatinda ku kibuga, serivisi z'inzira nziza n'umutekano ukaba uri ku rwego rwo hejuru. Igice cya gatanu cy'umushinga wa Bugesera International Airport mureke tukirebe nka Airport City cyangwa se umujyi mushya. Kuba kino kibuga kigiye kuhuzura bivuze ko hagiye no kuza umujyi mushya. Birumvikana ko abazajya bakoresha kino kibuga hari serivisi zitandukanye bazajya bakenera. Muri iki kibuga hazabaho ububiko bunini bw'ibicuruzwa muri iryo soko rizahubakwa, ibigo binini by'ubwikorezi, ibiro by'amasosiyete, amahoteli n'ahandi hantu henshi ho kwiyakirira, kubera ko abantu bazaba baturutse hirya no hino hari ibyo bazajya bakenera. Ibi bizatuma Bugesera ihinduka umujyi ndetse n'agace gateye imbere cyane kurusha utundi twose mu Rwanda. Niko bizaba bimeze, kubera ko Bugesera ntabwo izaba amarembo y'u Rwanda gusa, ahubwo izaba amarembo mpuzamahanga, kuko ibihugu byo hirya no hino byose bizajya biza bikahahurira. Igice cya gatandatu cy'umushinga wa Bugesera International Airport mureke tukirebe nk'umushinga uzateza imbere u Rwanda, mbese turebe hazaza h'u Rwanda. Uyu mushinga nuramuka ugezweho wuzuye, u Rwanda ruzaba igihugu cy'ingenzi mu karere, ruzagira ubukungu bukomeye, ruzaba ihuriro ry'ubucuruzi n'ingendo. Birumvikana ibyo nkubwiye kuri iki kibuga cya Bugesera International Airport biguteye amatsiko. Niba nawe ugize amatsiko, kora subscribe kugira mu minsi mike nzakugezaho icyegeranyo
kivuga ko ikoranabuhanga rihambaye rizaba riri muri kino kibuga cya Bugesera International Airport. Ese ubu u Rwanda muri East Africa rero rwari rukwiye kugira umushinga uhambaye gutya? Niba ariko wabyumvaga jya wase muri comment umbwire n'ikindi kigutunguye. Jendi Ari Bryden, the voice of hope on mic. Ibihe byiza.